tutu video chu in nei dan mizo in nei dan te inheritance mom pungorwa property in ro chun dan chungchang karon soidona engponi se masabera chuanin ahma kan nei thin kha the Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014 ani tani ti chuanin tuna kan dan soita ka hianin divorce kha pai ni tani the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill ani ta hi bill alani na chan hi chu assembly langai tu ngai wang khani tani ti chuan he thil hi pass ani ta he bill hi pass ani ta na kina chun actor ni me don ni ti chuan la mi chungchang hian mi then kha hianin dan omsa ni mi alo kan siam danglam ringo ta po hi kan amen tringo ta po hi kan chiang lo hle ti ang zong dewa soite anom dewa maro chu hetianga te henania assembly session te kha hemi chungchang hi reaction kala nei me lo ni chu a chan chu khami ni enge assembly session kha ke en man lo wangania ka chian lo chu ka soi ngam lo ni chu ke chon mo reaction po ka tingam lo maro chu tun nu han anon lar tak ema wang MHIP ti te tiang khan du lo na sang sang om ta ka wang khan eng thil nge ni reng le amendment ani hi chuanin thil poi thui lu tuk turang chi amendment hi ni lo wang hianin tin kalongai serious lu tuk lem lo ma se boruak a hot chho ta view meya mizo hemi the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill chungchanga khan ti chuan chu wang chuanin ania tum video po hi kan ron siam ni hemi wang hian kha minia session kha ka en chuak le vekani ovoi ni voi tum ka ngai thla chuak veka ti chuan video hi karon buatsaih ta ani ti chuan engpo ni sela masabera chuan MHIP complain na lekha kan en china MHIP thu chua hianin the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 February ni somni pathum kumsang ni somni paruka the 9th Mizoram Legislative Assembly pasi MHIP General Headquarters chuan Mizo meichia te tan ahim lo le a that tok lo wangin en non le nge ni se kan ti rontia heta hianin February ni somni pathuma rontia a complain tu te po hianin an chiang lo le nin ka hria February ni somni pathum ni loin February ni somni palia khanin he session hi nei ni in khamini February ni somni palia khan pasani tani tin heta hen animal takin CMMO be nate antok de uleka ma se heavy bill kher hi chu soi ho ni lai po khanin assembly house apo meichia pathum anoma chon pi beril van nei sangin naron comment ve boka soi boi tu panum lo ni mo he bill hi bill dang ang lo tak le thil dang ang lo takin lungrual taka pass ania social ve do per turanga han soi thei tura po inshal dan chungchanga khan ania teng te po kha ma se thil poilu to kani chonglo a English word kha thak ni se ti mai khani ta ni chuwang chonin social tu omlovin he thil hi atlang ani kan ti thai ome ti chonin MHIP thu chua hianin dik tok lo le him tok lo anti hi khoi lai nge ti hi hria ta cha kum le me chuwang chon he tum kan video hi karon react thui lu tuk don lova tin han ti thui vak tur po kha om lem lova masabera chuanin nizina kan soi tak thuak ami then khaten bill dan om mi lo ek om mi lo kha ti danglam an ni ngot la ya kha an the thiam lo de leka ni chu chu ne karon soi kwal du an chana kha ke chonin ka hre chiang lova chuwang chon hemi session a hi ka en lo wang khan hemi bill chungchanga po hi reaction karon nei lo ta khania ma se kan ena atira hianin a chiang hal em mai ni chuwang chon hetianga lo soitan hi chuanin session khan en lo ti kha chianga tin session mai ba ka hemi bill copy a hi Mizoram Assembly i website ta khanin en thainom boka khata khami khan en se chona jeng em mani chumo eng poni se hian en lok taila post speaker ipalnale he house remti nain the Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 he introduced ka handile oleh bill nei tu kan chief minister zom takin house introduce phalna ron deal ta kan phalsaken kan phalsak chuan tu introduce sela seho turin ronbu phal box sela lo somang Speaker, the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 he kan introduce can move ngal ane amendment ani angin akhoi atam ang renga awai chuan soi no nila adu reanga tin atul kharlo theya kan member tin nakina zofia du an nei
ตากเละขัดจองติปอขานินกันละมาไทยตัวรักง่ายปุ่ยโมจวลกันสวยงาประกันน่าชวนเซ็กชันขัดในกันอเมนตันนี่อันดานมิงฮีอามาขัดชวนินthe marriage and divorce ที่ขานียอินเทรนนัดดานเน้นขานเอามกบปะอินในนักการทันทีเรื่องเฮียนแกนี่คริสเตียนแต่เพจวันดำชูงตานะอินกบตุรติกันนี่กันทุติยมาโปจุติยงทุติยมลาจุกันเนี่ยวางินกันดานะฮิจวนอินในนัดดานที่ฮีอินในนัดดานเล่อาเราอินลวดานที่ฮีนี่ไม่เสลังอินเล่อินเทรนนัดดานหันตีเงาริงดอาดานนั่นจังอินเทรนนัดดานเสียงเงาเติงริงดก็จะอโมยเลยเวที่อันนี้จะบางส่วน divorce ที่ข้าไปตัวอันนี้แต่พอดอันนี้มาสาจวนที่เขียนรอนสวยเจียงเวียว่าอันอเมนจริงขันอันดานมีขันอันอเมนตันนี้จุโมจุวังจนินดานอมมีเรารอนเสียมทาร์ลำปังนี่เราขันอันดานอมสาเรงะ divorce ที่อินเทรนนัดหูเราอมค่ะอันไปตีนานี่ที่จนขมิ้นไม่บ้าขันให้เห็นเอ็นเลตัยละตัวนักการหมู่ไล่ฮีตัวนักการด่านสวยไล่เมกะบิลอันนี้ตานี่มั่วให้ฮีassembly เว็บไซต์ตาขันินดาวน์โหลดไทยเวกันเนี่ยอันบิลส่งแต่อันโซนั่นแหละฉันนะเตตินอันโซนั่นตัวเฉพาะเอ็นเวกไทยนี่เฉลยกันลมตากินสุดท้ายตาเห็นให้มาสับเบราเห็น the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill a bill to amend the Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act 2014 รอนติดตะกัลไม่เนี่ยให้มีเรื่องต่างปนเจียงเอ็มมาจู่วังชวนสุรการเฮียนด่านเฉลยปนิลวินด่านนิมิโลอาเซียมทาร์ปนิลวินด่านโลตัวเร่งMizo Marriage Divorceที่ไล่ให้ไปที่นานิตาเนี่ยที่จวนให้เฮียเนี่ยให้มีเรียกตัวเฮียนินข้ามี assembly session นะคะนิสมนี่แหละปลีมีค่ะMHIP เขาวินันนิสมนี่ปฐุมมันตินิสมนี่แหละปลีsession นั้นเลยค่ะก็เป็นช่วงเลยเวกัตินจะมีหันซีร์เจียงเลยจวนตัวจวนนินเว็บไซต์ลำปังกาลินเอ็งบิลเงี้ยเราปุดลู่เร่งตีหากันเอ็นอันนี้ชั่วโมงที่จวนนินให้ก็สวยตากังคันอันด่านอมซาขันเราเสียมฉางเงี้ยด่านเราเสียมฉานี่เราขันอันเสียมชัดจริงอินเทรนทูโลอมค่ะอันไปที่นั่นนี่จู inheritance of property ที่นักกลั่งตา the Mizo Marriage and Divorce ที่ต่อแค่เราคัน Marriage and Inheritance of Property Act แต่พอเราเนี่ยไม่ได้นักกินอาจจะเนาะที่ส่วนเลยข้ามาสับเบราจวนตาเสละให้มีจงจ้าจวนคอมเมนต์กรอนไปวักโดนหรอวะมาเสให้มีเนี่ยให้กัน Chief Minister ข้านี่Mizoไม่ใช่น้ำดังภาษาในจวนMizoนี่นะบ่วันนี้อารมณ์ที่ลายค่ะตั้มตะกินอันเฮลอันนี้ตาเนี่ยมาเสขาทิลค่ะกับ Chief Minister ข้าอาจจะเจียงเราเดี๋ยวนี้นะหลังข้าเตียงลำปังค่ะอันนี้เลี้ยมเราเนี่ยให้ section 2 amended section 2ที่เอ็นตาอุละ amended section 2เห็นเตียงเห็นอินเสียกันเนี่ยเฮดานกันสวยลายเมฆเขียนตัวเตียงหัวมังที่ข้านี่ตาเนี่ยเฮดานที่ตัวเตียงapply ที่นี่ตัวเตียงหัวกันที่ส่วนนี้ this act applies to all marriage where both the parties belong to Mizo tribe Mizo อันนี้เวขันเฮดานฮีมันไทยอันนี้มังไทยนี่โม where the male member of the marriage belongs to a Mizo tribe Mizo ไปนะน้ำตั้งดูปุยปอวันนี้มาเสเฮดานฮีมันไทยเท่าวันนี้ที่นักขันนี่ตาเนี่ย Mizo ไม่เชียนสวยตัวแล้วให้ฮี Mizo นี่นับบูที่ในลำปังนี่เราวินเฮดาน apply ไทยนะเฮดานมันไทยนะที่นะอันนี้ที่ส่วนนี้ amended section 2จุกข้านี่ไม่ตาเนี่ยอาเจียงที่รอเฮดานมันไทยนะจูนุปุยปัสลMizo วันนี้เวขันเฮดานฮีอันละกขันมันไทย apply ไทยอันนี้คำฉันจะช่างที่ปมเวเนียดิกตักจวนมั่งยังMizoนี่นะMizoไม่เช่นนี่นะกลิ่มที่ช่างที่ปกครองเวียนี่จีน่าฮังก็เราใส่ไม่ได้เลยก็ทุบปุยาคันินเฮตาคันinheritanceที่มา divorce ชินเขาเราบ่ปอดีเซอินเชนทูลาคันคำฉันจะช่างค่ะอันนี้ตินมาไอ้มาคันนี่ทัศน์ก็มั่วที่ปอดีไทยนี่จุดมั่งข้าก็ทุบปุยเบรนี่เราว่าตัวน่าจวนMizoเราจงจางค่ะอันนี้ตาเนี่ยจุดตะกัดจุกันChief Minister เฮียนินAsheswal Asheswalกันที่เตียงอาจารย์Asheswalอาจารย์จูMizoอันนี้น่าบ่รู้ว่ามาเสMizoอันนี้น่าเงี้ยยังอันห้ามชัดนะตัวรังจีอย่างจงค่ะข้าเตียงจีอย่างค่ะเฮดานี่น่าเปกังจีค่ะช่วงกวนวันดินตัวเอ็นที่นั่นMizoไม่ใช่น้ำดังภาษาละวันไหนแต่ช่วงกวนที่นั่นนี่มาเสภาษาละค่ะMizoอันนี้มีเราจนเฮดานฮี
ama khan apply thei ani lova mo ama khan apply thei ani lova ami pa bera kha namdang ani meu wang khan chu asoi tumna ni zok pain alanga ma se khamia chon statement a peswal deuh ani mizo an ni love tina ni lovani ti chuanin chu mi mizo ti chiang tur chuan hei amended of section 3 a henan kal taila amended section 3 a hianin amma clause m kha tiang hianin an siam dang lam ta ni clause m amma mi om dan kha chu hei anita a mizo means and applies to the individual who are mizo by birth mo apian na mun lampang ni lo khan mizo nu le pa tangaron piang chuak shimang chiang kha mizo by birth ho kha mizo kan ti ta chun ni a chon ani lo le vek po in kan ti len deu he ma danum khani by adoption of minor child and persons who have been accepted as mizo by the society and community at large ti khani chin ta ni ma se he an siam dang lam em than pa chuang mi lo ni chu mo an siam that dan tura chon he ni thung ta ni mizo means any individual who are mizos by birth ti ta ni he chu chiang nang tero mizo nu le pa ni china section 2 amendment na kan sayang khan he ek pan theina chu nupui le pasal mizo ni ve khan ani ta ni khami nu le pa in kara run piang fa na kha chu a chiang rang mizo ani ti kha chiang lu tu kani mo ti chuan le whose father belongs to any mizo tribe and includes a legally adopted child tarun ti ta ni appa kha mizo ani chuan anupui kha Hnamdang po lo ni sela afa kha mizo tia he mizo marriage and inheritance of property ina asoye chu arun ni ta ni chiang tok viawem hei wang tak hian mizo mei chia in Hnamdang pasal nei miaw wangin khamia kha aron huam to lawani chuan chumi me baka chon legally adopted child aron ti vele thung ta ni dan ang thlapa mizo chung kwa ina fa an la ka kha mo mizo chung kwa heta Hnamdang pasal nei nwa adopt ringot kha anilo mizo nu le pa in nei ngei tena danang taka fa an wa adopt mo fa sha an wala ka kha mizo tia chiar thai chu an lo ni ta ni om zia chu mizo mei chia in Hnamdang pasal nei in amma akha tuna mizo by birth ani thaw wang khan anu le pa mizo ni miau chuan a mizo ni na kha a bolo ma se kha mizo nu le mizo pa in kara ron piang fanu khan Hnamdang pasal nei to chuan Hnamdang pasal nei to chuan afa kha mizo ani to lova chu tuna kan soi chu ni chiang tok viawin ka hria hei hi khoilai taka hinge MHIP tena him lo an ti la hi ni tang ti rilru aron boi tanak mai ni chumo hei ti la hian en taula close m kha an thlak hlok ani chu ma a ti lai mi om thina khamo ma sen thlak dan hi adang lam falwa chuanglo community at large ti hi an thlak ani meya chuwang chuanin chief minister ina statement ron pek swal kha poilu tuka mizo an ni to lo ron ti khamo ma se khan nuwa kha soita kang khan anu le pa mizo nia mizo le mizo in nei in kar ron piang asailen nana kha chu Hnamdang pasal wa nei po ni se mizo ani ama kha chu ma se he danina le amma kan dan nei lai mek poina asoyang tho hian Hnamdang pasalan wa nei to kha chuan mo mizo wa chiar ani to lon fa te kha chu a chiang reng to chu hei ta pon ron jek chiang le zol khani mai soi boy vak le soi vak tu khom chong lo mizo means any individual who are mizos by birth ni tani a seilen na lampang kha mizoram ti lampang hani to lo mo chu kan chet chin anga ya ti chuanin ani lo vek chuan whose father belongs to any mizo tribe aron ni tani hi kan boy na beraka ani tani chu heng po ni sela emi chungchanga hian ka soita ka khan assembly house a po khan pom ania soi sel anom lo ani soi sel tu ber po in nge inshal chungchang khamo a english word kha chu tiang zong chun thlang ni se ti kha aron soi ve berania ma se chu tianga thil poimo lutuk le feel sensitive lutuk ang kha omlem lo ni soi sel tu nom lo ti na ni chumo apulut tu kan chief minister ni mei po ama se assembly house in alungrol takan pass kha ani tani ti chuanin hei he tiang hianin MHIP lampang khanin thu chu anon nei tani ka soita kang khan February ni somni pathum anon ti hi an chiang lo riawa February ni somni pathuma hianin an ngai to alova YouTube po halovenula February ni somni palia khanin session a khan soi ho ani choneng poni se ni hi chu lo ti sol pal poni ta sela
ahim lo an tina lai point hi enge ti hi soi ani lem lova chon mak ve deuh mai chuta hianin mizo customary law committee MHIP te kan tela 2026 mo kumsani somni paruk bila ero hi chuan ron emotional ve kan ni lo wangin kan pom lova antini eta hianin assembly session a khanin MHIP te pon tel tu khan soi boxia ilai kha thil mak ve tak chu ania ma se heta hianin ni a concern lampang chu ni te meu ma se thil ve kan ni lo wangin kan pom lo an ti ngal ngot lai ki pom lo chana ki a holam ka ti viau thungani motilai hi an tel ve lo na zong pom lo don ta se Indian constitution te BNS kan ti te kha tiang zong an siam na han min ron lai ne mo min ron lo na ka pom lo ti ngot lai ka thil fu ber ni pon ka chong lo wa ma se la heti lai ka ron soi ta ka khanin englai tak khange pom lo tu ti lai kha ka hre lo ni chu ti chon tun tu ma hanin I ka ngai dan ni lem lovin comment chen kha thi kan enanga most relevant ta ka kal ringota skip bi ka ka nei lo o ka mu chin de a rei lo zo na ka chiar zong anga tuna MHP general headquarters right tu te chu MNF sarkar laya thla ti na mi hei ngem je pro MNF MHP ka lo fiam thu thina anti tu dik tak an ti ni mel a that lo na lai ni ya an ria chu ron phor selak ka lo clear ve ang chu tun din mona chon an pro MNF ema ngai dan ka siam ngai dan ka soi pe lo ron ti ni tu na mi ngai dan ang che ka ngai dan ni ya MNF lo ram pang kha chu ngai dan ka nei lem lo ma se chan ti lo ti ngot lai ka eng tak chu nge chan ti lo ti halong kan che du mo ti chuanin eng tak nge chan ti lo ti chu sai om song si lovin kan tel ve lo na ron le sil ve kan ni lova ti wang ni mata pom lo an ni chuanin a holam ve wang ti hi ngai dan ani ti chuanin an sia jel taila MHP ho GSC MNF party mi ti sia ula ti tania customary law sa kha assembly session a cheng takin an nem nget ti ta ila a fia ber zo masin hebilan pa si a train ram le nam hum him na thatak ani bok ome anon ti ni a him lo na le a that to lo na point tak chu soi se thatur no pa in then na kong chung changa ro thilin sem dan ero kha chu kan tun lai me che then khat te ngai to in pasal nei hi izon na man ruwa chi khatang leka ngai anom palang ti ala om deuh ti ni heta po hen dik tak chun ani aron soi lai hi me che tang kha chun alo bom le zo kani chu am me che tang hana ma dan om ron siam dang lam boi kha om lem lo ni chu mo Hnamdang pasal nei po ni se mizo ni tawa mizo nu le pa inkara pianga seili ani kha chuan tin chumi me phe lama chun intent chung cha han am thanan la nei tha MMPN thunga ti te po khani thane ngi chu post ani che lawa ZPM a law and order fel na sa mi thiruang chara tam draksa tam do ta tam air force compensation in bumna turu mi pa chu off topic MHC lo meng MHCP tan chon him lo reng ani member an loss thoi don ni na lang ta dan tia hi member an loss na chan tur hi om lo ani mizo ang zong khan eta mizo me che na Hnamdang pasal avanei khachuan mizo kha sing chok to don lo ti na kha nia me chi ang zong pon ni lovin mizo ang zong khanin a him lo ti na ni chu an mani inen chiang ro se the mizo divorce and inheritance property act 2014 kha MHCP tu thana do ania kha dan kha him lova mi pa shem na ngora siamani mi in engwang po in nu pui then se an nu pa thos for equality 50-50 a nupui asimang ti te kha an zaklo pa ina fa pa in le lo pe sela ui re na awangin in then sela anupuin achan ve chang tur ania anupui chu apa in ne lo mo peta se in then ta se mi patan chan ve tur a inject si lo ni kha te dan la om in then na ti tam tu siam kha MHCP tu da na don ani ron kal phung na takin aneka kan culture noiral ba ka non tribal kal phunga siamani kha dan kha siam thatangai shimshima mizo ta na himlo tuna dan thar hi atha an tan po him an me che te thunun tu ber hetia an normai tetia a himlo na chu soi se ti te poran bokani puni se kan share result chu na ri don tu ka o heta hi comment negative ron ve he ZPM sarkar hi kan ram leilung le nam ti che tura khonu ro tani lel adoniza ang che kha ani haron te hian topic ron khel mi lo ni chuma topic khel tak kha chuanin enge niang a that lo na lion shelova MHCP na andu lo na ber hi enge niang le ti hi an boina ani ber ni na lang ane ti chon post angin en ne taila zalen news in hei an news hi Facebook la baron post hong vele thina ateng tho khan hei an thu chho khanon copy paste ani mo favor ni som ni le pathum point tikal he zon hei en taila lo ngoi ro se ngoi mak ro se heng hau hi haron ti ni tha kalo ti via wasin nam a hi chuan ka thik thu cheve via wania an vein daru pui sang ve
an en thadon ani po in rawin sem chungchang kha me chachan atam ma ti tlem de ro se aron ti ni a khoi lai nge thalon ti lai ber chu ni ta thu chho siam ve le ma a thalawan ti lai po an soi chok ngam lo nge soi chho za thla kan ti rawin sem thu la la an chan a tha viewa aron ti ni hei hi ni china karon soi tak ama ai ma khanin rawin sem chungchang hanan chana thale jok boxia tin mizo ni chungchang ale Hnamdang pasal vani chungchang ala khan ama minen khan dang lamna kha chong boxi lo la hian eng lai hi nge a buai na lai ti hi thia thiam har ta vewani mo Hnamdang nei chungchang ala MHIP berin an support lovin tunge support ta ang nei lo thora injir tir tur berle soi tam ber tu le phui tu tur ber ani hial zo ka sin chuti rual chuan an dun a an nei ani ero chuan lo se sel vak tur kanom lo iwal du thlan na ani hemi thua hi chuan zoram mangai tu mei che idom ve ni ngai chuan in mei chiat pui Hnamdang pasal nei tran tu te laka hian in nam pui pa te hi min tran tlat tur zo ka ngai ani le Hnamdang nei mei che khan a mingin zorama ram lo nei ta se aboral nuwa a pasal Hnamdang laka afa te Hnamdang khan chu aro ram chu an nei zui angmo emo adam lai reng pon a mei che ming khan du tokin ram an lein sum don na te an dinang bo aboral nu pon chu an chom je lang mo chu wang tak chuan ani mizo an ni na ni lovin a mizo na kha lo angai ani aron ti ni mizo thla ni na chu thisena awma ama awma ni adam chungin an nei anga adam chu mizo pa fanu aniang hi chu adana po khanom reng khamo amero chu a mizo na mizo tribal ham that na te Mizoram leilung te mizo dan le hrai te hi achunga achang ve thei to lo mai tur zok ani chuchuna kan ti pui don ani chuan kapa nam kan pi le pu te min ro chun ram hi enga ama kan ngai lo ani ti ati chianga do hial tlak ani zok ma ome kan chung le khat thian nai a hetiang mi an lo om ve awanga kan tu le fa te tan ram le nam tan thenga thil thatu zok po kan support ngam lo ani chuan MHIP hi adin ve atul na om lem lawang ani lo vek chon hroi tu te kha thlak an ngai aniang a thalo an ti lai hi Hnamdang nei chungchang alo ni lo ani ero chuan ngai dan siam ma in an thu la ngai thlak masak phot a tho me ron te he comment hi a pui tling khop mai kha thila kha a tui pui a zir chiang te hi chiang thlo tani mo chan chu kan chiao jom to lawang a rei don du ka he wang lo nor ti te tam mai he a support lampang kha anom lem lawatin ron social ve du chim khan a topic a khan an lut lem lo ti kha a chianga mei che ho vela hi ti te mo he then ka chu engen yang comment tongkam u chok do te pom ve tho ni chu eng khan ya chu wan chong kan share vek lawanga ni pui ngai dana hianin thil dan chu chiang viawa MHIP te an support lem lawa tun bill kan pass ta kha tha ti an tam view a me che ngai point than ti kha a chiang view ome chizun heta hen kan let lenga poimo ta ber section 2 an siam thatta ka kha kan en lo kang o hemi section 1 hemi ambil mingan siam dang lam te kha chu she chen to lo wang mai ni o chichuanin kani na hianin hei kan soita khani he dan hi kan ti hianin azaw ani o tu na mei che ina aham that na zong mizo mei che na aham that na zong kan ti te man intent a an ham than ang zong kha he dana hena tel veka chu dan omna ina a huam china a apply thei te chu both parties mizo le mizo or ani lo vek chuan the male member of the marriage belongs to any mizo tribe tini Hnamdang ina mizo mi pa pasal anon nei khan he dana hi an apply an mani han apply thei tina nia chu wang chuanin Hnamdang pasal nei te khanin ham thatna he danina apek te alo mani chuan kha dana kha anon avail ve thei tholo tina ni mizo an ni lo tina ani lo chu a chiang vewin ka ring mizo an ni reng ma se an pasal mizo an ni to lo wang khan the Mizo Marriage and Inheritance of Property Act hi an mani khan apply thei ani ve talo ani chu chiang to vewin ka she ati kan